nih guys, model Haji 2. Kita masuk guys. Dek, satu model dek. Oh, masa video dek. Oh, jadi bagus ya. Ini timun guys, cincang-cincang. Bawang goreng, apa dek? Garam deh. Daun bambu. Yang ini? Iya. Daun apa? Daun bambu. Oh, micin. Oh, micin daun bambu. Jeruknya guys. Ini modelnya on. Itu guys. Di situ ada biasanya kotak udang deh. Wow, langsung mendidih guys. Wow. Ini pempeknya guys. Pempek adaan, panas guys. Ini pempek telur. Cukupnya guys. Kita lihat prosesnya guys. Ini prosesnya guys. Proses pemotongan model guys. Sip. Wah, mantap sekali nih guys. Sampai situ baru kesini lagi guys. Baru kasih kuah guys. Mendidih guys. Yang singkong ini banyak ikan ya. Ini kelebihannya guys, dia pakai udang guys. Guys, ini jeruknya guys. Kasih jeruk dulu guys. Kecap guys. Jangan lupa cabenya guys. Agak banyak guys. Kita aduk dulu. Mana nanti guys. Wow, ini guys. Mantap. Oke. Ini guys, kuahnya guys. Lanjut guys. Aduk guys. Mantap. Guys. Ini pempek adaan. Yang lemak tuh ini guys. Nah, kalau lewat Lentang jangan lupa mampir di model Haji 2.
Ini tempe model.